Na najlepšoj planini smo već nekoliko dana. Došlo je vreme da obiđemo jezero Zaovine. Zaovinsko jezero se nalazi na planini Tari kod mesta Zaovine i po svom nastanku je veštačko. Nastalo je u periodu od 1975. do 1983. godine kada je tok Belog Rzdava pregrađen branama kod vrha Kik. Pri najvišem vodostaju površina jezera se nalazi na nadmorskoj visini od 881,5 metara. Najveća dubina jezera je oko 110 metara. Jezero je akumulacija i reverzibilne hidroelektrane Bajina Bašta u Perućcu sa kojom je povezano vertikalnim cevovodom. U slučaju niskog vodostaja reke Drine jezero se prazni i pokreće turbine hidroelektrane, dok u slučaju viška vode i poplavnih talasa voda se pumpa vertikalno u Zaovinsko jezero. Zbog toga nivo jezera dosta osciluje. Postoji 4 manja jezera iz kojih se voda sistemom spojenih sudova može pretakati u Veliko jezero. Jedno od tih jezera je i jezero Spajići koje se nalazi sa druge strane brane. Voda je veoma čista, te uz malu preradu u postrojenjima za preradu vode koristi se za piće. Jezero se također koristi za uzgoj pastrnki. Leti ima kopača na neuređenim plažama. U blizini nasute brane je i mesto gde je Josif Pančić otkrio Pančićevu omoriku, kao i srednjovekovno utvrđenje grada. Na Zaovinama je zabeleženo oko 50% flore cele planine Tare, odnosno oko 15% flore Srbije. Na ovom području do sada je utvrđeno prisustvo oko 600 biljnih vrsta. Ako ti se dopao ovaj video, klikni na subscribe i zaprati me. Ako ne, hvala na gledanju, pa vidimo se.